i po svim pokazateljima, ja imam posle, mogu da vam pokažem i u dokumentaciji, i po svim pokazateljima i strategijski bombarder B-2. Za koji, nažalost, nemamo materijalni dokaz, ali znači... Zašto mislite da je pogođen? Pa zato prvo što je to bilo klasično raketno gađanje. S druge strane... Koliko on ima posadu bombarder? Strategijski bombarder je avion koji je prvi put korišćen ovde u borbenim dejstvima. NATO je krenuo u rat sa 2 B-2. U toku borbenih dejstava dovukli su još 4, znači ukupno je 6 aviona strateške avijacije B-2 bilo na ovim prostorima. Između ostalog, iz B-2 je pogođena bolnica Dragiša Miršović, kineska ambasada i tako dalje. Postoji, znači to je dvosed, znači tu su 2 pilota i u nekoj od varijanti može da bude inženjer leta kao treći član posade, ali u principu ne. Da li su ti, je li taj samo pogođen pa otišao ili je... Da vam završim taj deo priče, da. Znači, on je pogođen. Državna bezbednost je, mada postoji indicija da je bilo zabranjeno posle da naše političko rukovodstvo iznosi podatke o pogođenim i oborenim avionima. A to su svi primetili. Samo da završimo sa B-2. I znači, snimljen je razgovor pilota sa Avaksom, da on traži da napusti avion i tako dalje, međutim dobija komandu i naređenje da mora po svaku cenu, jer se radi o ogromnom avionu, to je avion koji je u poletnoj nekoj masi sa punim naoružanjem preko 188 tona, koji nosi preko 34,5 tone naoružanja, koji ima negde oko 90 i nešto tona goriva i tako dalje. Znači, jedna ogromna masa, avion koji prati 13 do 15 lovaca, morate da angažujete AVAX da ga navodi, morate da navodite jedinice, odnosno avijaciju koja će da ometa njegov prikriven dolazak ka ciljevima, zatim morate da imate demonstrativne grupe i tako dalje. Znači, jedan avion koji postoji njih 20 koje su proizveli i taj koji im nedostaje, pored ovog koji je prikazan da je prošle godine pao prilikom uzletanja Spirit of Kansas, znači oni su im davali imena saveznih država, nedostaje mi Spirit of Missouri. To je taj. Znači i oni su u tom prvom svom almanahu 2000. godine izostavili ga sa spiska postojećih aviona. Sljedeći podatak koji je veoma bitan, znači pored onog da li je neko čuo video na terenu, ne znam, Hrt je tu noć prikazao, javio za tu vest, nemački mediji su javili i tako dalje, ali ono što je... Pa naši nisu ni znali, jer ujutru je došao... Kako znaju, Hrvatska televizija zna, znaju po svetu, ne znaju naši ono što događa na našem prostoru. Pa verovatno zato što je pao kod županja u Spačvanskim šumama i taj teren je mesecima bio blokiran, jer su ga sekli i odnosili da nemate materijalni dokaz njegovog postojanja i da je tu uopšte pao. I sljedeći, jedan od najvećih dokaza je sigurno upit koji je uprava raketnih jedinica negde 2002. godine dobila da odgovori na neka pitanja vezana za F-117 i za B-2. U tom upitu, pazite, oni su nama dostavili upit, a to je visoka vojna delegacija na čelu sa Leightonom Smithom je trebala da dođe negde januara meseca, pa je prolongirana za neki, čini mi se, avgust ili septembar te godine i onda su dobili naši, na taj sastanak sam bio pozvan i ja, da odgovorimo na ta pitanja kako smo ga videli. Praktično oni priznaju ti. Upravo to. Zato mi kažem, znači postoje tačno pitanja vezana za F-117, kako, u kojim uslovima, kako se osmatra u toku noći, kako se osmatra u naletu, na kojim visinama je otkriven, na kojim visinama se video, traže greške koje treba popraviti. Tako je. Da li smo videli gde i kako je vršena dopuna goriva u vazduhu i tako dalje i tako dalje. Znači, Amerikanci su posredno priznali da smo im oborili